پهلوانان در گلیم دیگر حکیم مبارزه برده ایستاده است. اما رقابت مرکزی برای همان مکافات عالی چون بیان کردیم که حالا میان شمشاد و شاهرخ ادامه دارد. شاهرخ این مراتب هم شمشاد یک حالت یک اصولی که در گوشین جودو با همان اصطلاحی که ملنیتسا خیلی و خیلی معمول است و این عمل رو هم شاهرخ خوب پیخست کرد، نگذاشت که این حالت اصول عملی گردد و دو حالت خوفناک را شاهرخ امیرخان رو برطرف کرده توانست. و اکنون مراتب سوم است که بار دیگر هم شمشاد با هجوم و با همان جدیت عمل میکند و شاهرخ این مراتب ببیند که حالت راکی چون بیان کردیم اما جفس دستی راست را با کمربند حریف برد اما در داشتن کمربند موفق نگردید و زود هم شمشاد با حمله میگذارد، نمیگذارد به سمت چپ به کناری راست داشتن اورینج دست گریبان کمربند تمام نیرو و قوه خود را بهر آن روانه میسازد که در میدان خود موفق باشد. اما شاهرخ امیرخانوف امکانیتش نمیدهد، هرچند که خسته شده است نسبت به شمشاد عبداللهیف. الکی از 5 حالت مشکل شاهرخ امیرخانوف رها یافت. اگر دیگر پهلوان میشد در مقابل با شمشاد تاب آوردن نمیتوانست و شمشاد میتوانست که چنین فرصت ها سری وقت ظفر یابد. خیرالله نظریف حالا با شاگرد شاهرخ امیرخانوف که چند سال قبل شاهرخ هم تحت رهبری این مربی صاحب تجربه استاد ورزشی درجه بین المللی تمرین میکرد و در جمعیت ورزشی دینمو نیز عین زمان دستور خیرالله نظریف سری وقتی است برای شاهرخ امیرخانوف و آزمایی همانا ادامه مییابد. و بار دیگر هم شمشاد عبداللهیف یک عمل دیگر را خواست که خوب استفاده کند. این مراتب هم بختش آمد نکرد. بیشتر اینجا 6 حمله استفاده 6 اصول 6 دفعه از جانب پهلوان ناحیه رشت شمشاد عبداللهیف به نظر رسید و 3 مراتب پهلوان شهر کلاب به حمله گذاشت برای عملی کردن همان اصولهای جالب خود. یعنی یک برابر حرکت پهلوان ناحیه رشت بیشتر است نسبت به شاهرخ امیرخانوف. نشاندادهای اموری این جریان رقابت را کاملا به نفع شمشاد عبداللهیف حل میسازد. اما باز وقتی باقی مانده نشان میدهد که کدام از این پهلوانان برای این سوپر جام لایقند، سزاوار سوپر جام مسابقات با شکوه ناحیه رشت میباشند. 3 شاه جایزه چون بیان کردیم، اولین برنده شاه جایزه این غنی جان غنیف محسوب مییابد و حالا سوپر جام نوروز 2018 در ناحیه رشت میان هر دو این پهلوان است. автомашین سبکروی تمغه مرسدس بنز و اینجا هم باز چاروای کلان شاخدار و باز هم 4000 سومانی و تلویزور و باز چندین مکافات هایی که از خاطر بنده هم فراموش شدن و 8 مکافاتی که در اینجا ما البته در ابتدا هم چون بیان کردیم با استثنای شاه جایزه در مجموع خیلی مبلغ بزرگ را طلب میکند. شاهرخ امیرخانوف اعتراض دارد که این خلعت پهلوان ناحیه رشت البته جوابگو برای رقابت گوشین ملی نیست. در گوشین سامبو چون الکی مخلصان هم اینجا واقفند بهتر میدانند که این کمربند این خلعت برای گوشین سامبو است و اکنون اعتراض کرد و پیشنهاد نمود که خلعتش را عوض کند. اصلا در گوشتین سنتی این به این نوبت گرفته می شود. البته بیشتر در جشن‌های دیگر و همچنین در مسابقه‌های سطح باشکوه هم کمربند و همچنین هم خلعت باید جوابگو به طلبات معیارهای ضروری باشد. و اکنون این رو هم باز سرداوری مسابقه محمد صفا هم
ба инобат гирифт ва Шамшод Абдуллоев ҳам хоксории худро бори дигар нишон дод, рафта хилати худро иваз кард ва баъдан бори дуюм ба майдон баромад. акнун рақобатро боз паҳлавонон идома медиҳанд. акнун тақдири суперҷом ибтидо аз шоҳҷоиза ва 8 мукофоти дигар чӣ гуна ҳал мешавад ба нафъи ки касе намедонад. таваҷҷӯҳ мекунем ба сабқати марказ, таваҷҷӯҳ мекунем ба зурозмоии ҳарду паҳлавони номдори кишвар Шамшод Абдуллоев ва Шоҳрух Амирхонов. хеле бо эҳтиёт ва дар вақти зарурӣ хеле босуръат Шамшод камарбандро дошт ва зуд боз ҳолати авваларо хост ки барқарор созад, яъне вазъияташ то андозаи мураккабтар мешуд. Шоҳрух дар ҳамин маврид бибинед ки бо сарфи назар мекунад доштани камарбандро аз боло. ҳангоме ки ба ҳам меоянд паҳлавонон дар ин маврид хавфи мушкилтар ҳардуро таҳдид мекунад ва то ҷое ки банда медонам ҳам Шоҳрух ва ҳам Шамшод ҳангоме ки бо ҳариф ҷафс мешаванд, яъне ин фурсат имконияти хубро ҳарду метавонанд пайдо созанд ки бештар дар гӯштини камарбандӣ ин маъруф ва маъмулу роиҷ аст, аммо дар гӯштини миллӣ фурсате ки ба вуҷуд ояд паҳлавон метавонад ки бо як бардошт, бо як амал ва бо ҳамон тарзи ҳолати дилхоҳи худ тавонад ки ҳарифро мағлуб созад. ин кор аз дасти Шамшод ва аз малакаи беҳтару хубтари ин паҳлавони шаҳри Кӯлоб бармеояд ва чандин дафъа низ мо шоҳиди чунин ҳолатҳо будем. довар ишора дорад дар ин маврид ки вақтро ғанимат донед, акнун ин сабқатро кашол надиҳед. мухлисон пазмуни албатта ташнаи рақобати ҷолиб, партофтҳои бомавриду хеле саривақтиву ҳамон кори одилонаву орифонаву беғаразонаи доварон аст ки маҳз ин амалҳо дар гӯштини ноҳияи Рашт хеле хуб ба назар расиданд. доварон ҳам одилона амал карданд ва он нафаре ки дар шоҳҷоиза хеле бо ашки надомат, хеле ноумеду дилсарду маъюс шуд ва баъдан ҳам боз маҳз раиси кумитаи тадорукот лоиқзода Қаноатшоҳ Холиқ ӯро дубора ба майдон даъват кард ва дастур дод ки ноумедӣ ва ясу шикастҳо набояд дар ин майдон боқӣ монад ва дубора мавсуф бо Ғани Ғаниев рақобат кард ва Ғани дар ниҳоят зафар ёфт. акнун барои шоҳҷоизаи дуюм, барои суперҷоми наврӯзи байналмилалии ноҳияи Рашт ду паҳлавони бароманд ва қавиирода Шамшод ва Шоҳрух рақобат доранд. 9-4 мубориза ва ҳамлаҳову талошҳо баҳри иҷро кардани усулҳои маъмул. Шоҳрух Амирхонов инҷо ҳам каме хаста аст, об менӯшад. таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло ба ҳолати дигаре ки дар гилими аввал ду паҳлавон Ҳаким ва яке аз паҳлавони дигари ноҳияи Нуробод сабқат карданд. аллакай ин зурӯзмоӣ ба нафъи Ҳаким анҷом ёфтааст. Шамшод бартариро ба даст мегирад баъди ин ҳолате ки хилъати худро иваз кард ва дархости ҳамдаста ҳарифашро қабул кард ва табъи дили ӯ амал кард ва боз ҷолибтарин лаҳза, беҳтарин ҳолате ки паҳлавони ноҳияи Рашт ба миён овард. як ҳолати мусоид, як партофти саривақтӣ ва аллакай беш аз 17,000 нафар мухлис аз ҷои худ бархостанд ва ба ифтихори ғалабаи ин паҳлавон дар суперҷоми Наврӯз 2018 кафкубӣ карданд. Шоҳрух Амирхонов
ана ҳамон ҳолате ки иштибоҳ кард, мувозинатро гум кард ва аз ин ҳолат Шамшод Абдуллоев сари вақт истифода кард ва ба дарёфти комёбии шоистаи ин мусобиқоти бошукӯҳи ноҳияи Рашт ва гирифтани супер ҷоми Наврӯз 2018 мушарраф гардид.